Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, бир туугандар, дагы да баарыңыздардын айт майрамыңыздар менен биз Акниет Аманат коомдукту куттуктайбыз. Жалпы момун мусулман бир туугандар, айт маарек болсун. Бүгүн ушул Ордол ош жеринде акыркы күн ушул курмандык чалып жетишип калайлы. Негизи айт намазы окулгандан кийин 3 күн ичинде курмандык чалса болот деген алымдардын сөзүн угуп келип атабыз. Кудай буйруса кеше күндөрү, мурда күндөрү Жалал Абад жерине курмандык чалынды. Кудай калса бүгүн ош жеринде атайын мал базардан ушул өзгөн мал базары дагы пешинебизге болуп калган экен. Азыр ушул жерден бодомал алып, Кудай кааласа оштогу муктаждарга этин таркатып берсек деп турабыз иншалла. Анан атайы Асылбек каарыны чакырып, Асылбек каарынын дуасы менен, батасы менен ушул бодомалды курбандыкка чалып, муктаждарга да биргеликте таркатып алсак деген жакшы ниетибиз бар. Карыке, кеңиз эми бизге ушул малга бир жакшы дуа бериңиз, жалпы элибизди айт майрам менен да куттуктап кетсеңиз да болот иншалла. Ассаламу алейкум урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз калайык калкы, урматтуу жумбай жуут, баарыбыздын айт майрамыңыздар менен, улуу курмат майрамыңыздар менен куттуктайбыз иншалла. Баягы эми колубуздан келбесе, калбасак дагы дуа берип койсом, кичине салымыбызды кошоюн деп чечтик. Аллахтан баарыбыздан ыраазы болсун иншалла. Чындыгында ошо Аллахым берип аткан ыхсандарыңызды кабыл кылсын, таксырым бизге окшогон муктаждардын көңүлү кыйра көтөрүлөт иншалла. Ал деле бизге окшогон муктаждарга азык бир кыйла акчага кетирбей, эт сатып алып жебей, ушулар курбандыктан түшкөн этти жеп иншалла эметип келгенбиз. Кеңиздер анда. Аллахтан ушу берген ыхсандарыңыздарды кабыл кылсын. Аллахтан курбандыгыңыздар Исмаил алейхиссалам курбандыгындай кылып, курбандыгындай курбандык кабыл алсын иншалла. Аллахтан ар бир амалыңыздан Аллах ыраазы болгон болсун. Ар бир кан ыхсандарыңыздын иншалла өздөрүнүн эки мүнөттөн бактылык менен көрүш насип кылсын. Сиздин ошо курбандыктын этин ким жеген болсо, Аллахтан ошолорго хидаят берген болсун. Заманыбызга, элибизге, журтубузга тынчтык берген болсун, амандык берген болсун. Ушул курбандыктын себебинен, ушул ыхсандын себебинен Аллах таалам вирус, ушул коронавирустан аман-эсен чыгып кетиш насип кылсын. Пневмониядан аман-эсен чыгып кетиш насип кылсын. Бардык элге жеңилдик берсин, рызыкларын жеңил кылсын иншалла. Эч кимди мээримсиз калтырбасын жаратканым. Бардык бала ушу тууган уругубуз менен баарыбыз аман-эсен болойлу. Сизден үлгү алып кийинки Кыргызстандын келечеги да иншалла сизге окшоп ушундай биримдикте болуш насип кылсын таксырым. Ушу Акниет Аманат фондуна кимде ким салам кошкон болсо, кимде ким колдогон болсо, досум сага да рахмат. Алла ыраазы болсун себеп болгонуңа. Ушул бүгүн иншалла бизге жардамы чоң болду, Кудай кааласа. Кудайым досума да Аллахтан хидаятын адаштырбасын иншалла. Şu medya taksirde kuch kuch uğurlarına nasip kılsın. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Allahu ekber. Allah'tan kabul kılsın inşallah. Allah razı olsun. Kapatı yok mu? Allah razı olsun. Vaktiniz yok karın koydun mu? Evet. Kapatı yok ha? Toşna. Sizler çay koy alıp durayım. Yürüyüzler bir jaga gelip aldık. Var cayda son. Sağ olun. Qandaysiz? Жақсы bі? Тынсыз bі?
Assalamu alaikum. Aleykümselam. Qandaysiz? Tesol жақсы жоңата? Амансызбы? Тынчсызбы? Айтмарек болсын. Қайда отырасыз? Денсаулық қандай? Жақсы отырасызбы? Жақсы отырам. Қайда отырасыз? Шашып келіп қалдым. Келіп еле сіздікіне кірдім. Böyle şaşırıyor. Шашылып келіп шашылып кетемін да. Денсаулығыңыз қандай? Сақалыңыз өсіп қалыптыр. Алдырға қойды да бір күні. Жақсы. Қиналбайдасыз ба? Yok, ben çok. Siz қиналсаңыз да жоқ дейсіз да. Darılarınız қантты? Yarılarda içmeyi koydum. Неге? Ушинтесіз да. Yarı içemeye cazap kettim. Ушинтесіз да. Сізге бұл дарыларды içsin деп жазып берген да, sizin денсаулығыңыз жақсы Böyle olsun. yeni daha içe başlayayım. Şu oydan tura o, bayağı oydan. Tererip kılıç gerek de. Ya o tengiden gölge etti. İşte. İçken işte. Gördüm da gördüm. Tengiden orada kaldı. Darılarınızda. Ekmeğin an yeri ayağı Karımçım o tolu kasetalarınız tolu turası içpepsiz da. Бұл дарылар жақсы, сіздің денсаулығыңызға зиян емес, пайдасын бере тұрған жақсы дарылар еді, ішіңіз керек еді. Бұлар бекер жазбадылар. Чоң ата, біз кеше айт күні, айттың ертесі күні Жалауат жеріне бодон мал сойып, қой сойып, құрбандық чалып, мұқтаж болған елімізге тарқатты керек. Анан ушундай ниет болды эле, Кудай кааласа Ош жерине дагы бир бодон мал союп, анан мұқтаждарга таркатып жеткирсек дедик элек. Азыр биз Кудай кааласа ошол бүгүн Өзгөндө как раз базар экен, Өзгөндөн бир бодон мал алып, союп, пакетке салып, азыр ар бир ошол үй бүлөлөргө берейин деп турам. Азыр бир жерге бир 30дан ашуун үй бүлө муктаждарды чакырып, чогултуп койдук. Биринчи эле сизге келип, сиздин дуаңызды алып, анан кийинки иштериме өтүп кетейин деп турам иншалла. Бул чоң ата, бул сизге берилген аманат, Кудай кааласа сиздин рызкыңыз, Анан Айгүл эже, урматтуу бекендаштар, бул Айгүл эжебиз ошол чоң атага дайыма тамак ашын ташып берип, карап, бала чакасы менен, үй бүлөсү менен бир тууган атасындай караган ушул Айгүл эжебиз. Мен Айгүл эже сизди айттым. Бул атайын алып коюңуз. Бул сизге Кудай кааласа иншалла. Анан бул этти деле өзүңүз чоң ата бул жерде тамак кылып жебейт. Өзүңүз чоң атага тамак ашына эме кылып пиширип, жумшак, жакшы сонун кылып чоң атабызга растап берип турсаңыз иншалла чоң атабыздын дуасына алып турсак эле. Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Сага да рахмат. Жакшы, Аллага шүгүр. Жакшы. Сизге чоң рахмат эже, Алла разы болсун. Эч нерсе эмес. Алланын жолуна деп келип атабыз. Аазынан денсаулык болсун эми. Рахмат. Бирок жакшы. Тамак аш, ичкени баары жогу жакшы. Аябай сонун. Гүлгүзүп атам. Сакал эмес, эртең дагы баняга алып келишет. Арайдын 15 алат экен да албайт экен. Арайдын 6-сы дегендей сизге арайдын 15 экен. Арайдын 15-ине баня Кудай кааласа иншалла. Кече күнү мен өзүм сиз менен баняга бара албай шашылып, Айгүл эжеге ошо баняга бара турган продуктаңызга ылайыктуу ошо эме жагынан, акчалай жагынан тапшырып кеткем. Чоң ата бир дуа бериңиз, келиңиз, дуа бериңиз. Кудай кааласа ушул курбандык чалып, курбандыкка себеп болгон буну 4 отура аласың. Жо, отурun. Курбандыкты 4 инсан чалды, ошол 4-өөбүзгө дуа берип, иншалла, жалпы элибизге дуа бериңиз. Bereketlerine bereket versin. Kurbanlık çalgan kurbanlığınlarda Allah kabul kılsın. Soğukka da akıl kılsın. Umurunlarga bereket versin. Uğurlu sulkol körbegüle. Daima şunday cürt üstünde elge jakşılık kılıp Yaxşı niyet bilen yaşagıla. Üylönüp, caylanıp, bala çaka kütüp, acilik sapardı barıp gelişine Allah yol versin. Daima tınçaman, bekemden sağlıkla yaşagın. Hiç muhtaçlık görmegin. Umuruna bereket versin.
120 yaşlı versin. Amin, amin. Айтқаныңызға жоңата чоң рахмат жоңата. Құдайым сізге өмір берсін, денсаулық берсін. Мен ниет қылып жүрем, өзіңіз айтқандай Құдай қаласа 120 жыл жашасаңыз, daha кемінде 30 жыл сізге қызмат қылып, 30 жыл Құдай қаласа дуаңызды алабыз деген шундай үмітім, ниетім бар иншалла. Жашоонун кызыгы эми сону башталат өзүңүз айткандай. Барлыкта кызыгы башталат сиз үчүн Құдай қаласа. Аз күндөр калды Құдай қаласа сиз үчүн. Эми сизге бир өтө чоң эле белек болуш керек. Кудайдын бир белеги иншалла. Ошол үйүбүздү бүтүрүп, сизди алып барып алсак, ошондо биз максатыбызга жетебиз иншалла. Бүгүнкү сиздин келип кичинекей жардам бергендерибиз, кичинекей дуаңызды алганыбыз бул биздин максатыбыздын бир эле бурчу. Эң чоң максатыбыз ошол жерге сизди жаңы үйдө алып барып киргизип, ошол жерде дуаңызды алсак, иншалла ошондо биз максатыбызга жетебиз. Денсаулыкта болуңуз, оорубаңыз. Бизге окшогон жалпы кыргыз элине, Кыргызстандын чыныгы кызматкерлерине дуа кылып жүрө бериңиз иншалла. Эч качан оорубаңыз. Kırgız elime kızmat kılgan sençelik bolot. Şol kızmatыңdan жазбагын. Кудай Таала kızmatыңа kızmat koşup, hareketine bereket koşup, bekemden soğukluk versin, maksatına жеткин. Рахмат, денсаулык болуңуз. Урматтуу бекендештер, урматтуу бир туугандар, биз Кудай кааласа 90-91 жаштагы момундай бетон гаражда жашап аткан, ушул оор сыноо, оор тагдырга да моюн сунуп, наразы болуп, наалыбастан, Кудайга шүгүр, чексиз шүгүр, мен коммунизм жашоодо жашап атам деп жашап келген Раджап чоң атабыздын алдына алгач дагы келип турабыз. Ар ошого келген сайын келип кабар алып турабыз. Сиздер дагы дайыма сурап турасыздар, кабар алып койчу медер эмне болуп атат, кантип атат деп кыжалат болосуздар. Сиздерге чоң рахмат айтам. Кудай кааласа аз убакыттар калды, аз күндөр калды. Чоң атабызды сонун жерге алып кетебиз. Кудай кааласа анан көп инсандар айтып атат, ошо үй бүтө эле ушу чоң атаныкы эле алып барып бүтүрүп киргизип койсоңор деп атасыздар. Туура айтып атасыздар. Бирок ошол алгач чоң ата жалгыз эле барып ал жерде зеригип, анан элдин баары келгенге чейин чоң атабыз кетип калбасын, ал жерде баардыгын бир киргизсек, анан бир сонун баягындай кубанычта, сонун баягындай сүйүнүчтө зерикпестен жашайт эле. Ошол жерде кетпей жашаса экен деген гана максат ниетим бар да. Кетип калбаса экен, ошол үйүбүздү жактырбай, ал жерге баягындай көнбөй ушундай кетип калбаса экен деген мен кыялым, оюм бар. Кудай калса ошол жерде өмүрүн аягына чейин жашап берсе, өмүрүн аягына чейин биз иншалла кызмат кылсак деген ушундай ниетибиз бар. Кудайга шүгүр, пока денсаулыгу жакшы, Айгүл эжебиз бар экен, дайжилер бар экен, Ошто бир туугандарыбыз бар экен. Кече күнү дайыма келип, кол сунуп, жардамыңыздарды берип, сурап кетесиздер. Сиздерге чоң рахмат айтам. Мен ушул чоң атанын уулум жок, тууганым жок деп дайым кээде эң өксүгү ушул нерсе. Бирок мен чоң атага дайым айтам, чоң ата уулум жок дебеңиз. Кудай кааласа биз, мына мен сиздин уулуңузмун. Кудай каалса мен чоң атанын өз баласындай эле сиздерге терең ыраазычылыгымды билдирем. Чоң атанын атынан, өзүмдүн атыман Кудай кааласа иншалла ыраазычылыгымды билдирем. Иншалла чоң атага канча сиздер кызмат кылып, канча дуасын алып, канча ырыскыңыздар менен бөлүшкөн болсоңуздар, иншалла Кудай сөзсүз сиздерге кайтарат. Мен өзүм колуман келишинче сиздерге дагы ушул нерсени кайтарган аракет кылам. Эгер менин колумдан келбесе, Аллах Тааладан сөзсүз кайтат иншалла. Рахмат. Чоң атанын дуасын алган ар бир инсанга насип эткен болсун. Кудай жол берсин. Андай кийинки азыреттер бар. Асир намазына чейин тапшырып алайын, чоң. Мейли чоң атанда эмесе. Болуптур. Жакшы отуруңуз, Кудай кааласа Айгүл эже сонун тамактарды кылып келип берет эми иншалла. Мейли чоң ата болуп турганда, жакшы отуруңуз, мен кечке чейин асир намазына чейин тапшырып алайын иншалла. Жебегениме да койбойт. Жетиреттен. Бай чоң ата, жакшы отуруңуз. Болуптур. Мейли жакшы болуңуз чоң ата. Маселе жокпу? Жок, маселе жок. Жакшы бар. Бар жакшыбы? Баары жакшы. Чынын айтыңыз. Жакшы. Жакшы, Маселе болсо телефондо сүйлөшүп турабыз иншалла. Эч кимге айтпай экөөбүз, Айгүлгө айтам. Майыңыз болуптур чоң ата. Жакшы отуруңуз, Майли менен. Айгүл жакшы отуруңуз. Бул жакта дагы эмелерге берип коеюнчу.
Hazır. Ha. Oy Ece. Ece. Yürü bak. Baklashkalar yığılıp oturasız. Ha. Baklashkalar yığıldı Ece. Biz şu loş yerine kurbanlık çaldırdık. Жақсы mı? Biz olacak şu. Havaga girdim berdim ben. Свежий тамақ қылып неме қылыңыз, а? Мол жерде жеп барбай. Амин. Амин. Жақсы ба? Рұқсат ба? Кірсем бола ғой? Айтым арек болсын. Қандайсыздар? Жақсылар ба? Денсаулық жақсы ба? Ені танып қалды мені, танып қалды. Келіңіздер. Қандайсыздар? Жақсы ба? Денсаулық жақсы ба? Қандайсыз? Денсаулық жақсы ба? Қандай өзіңіз түссіңіз? Жақсы бұда жақсы. Жақсы, рахмат. Қаяқтан келе жатасыңыз? Телевизорға шығаралым дедіңіз ба? Biz... Айтыңар керек бол. Рахмат ene. Чоң ene, siz Rajab Çoğatan'ın bir tuğan ecesi olası bu? Bir ata birine. Bir ata birine? Hurmatlı bekendişler, sonun bir xabarı var. Rajab Çoğata bizde 2 yıldan beri komşuluk bilen bölüşüp atkanımız. Biroq Rajab Çoğatan'ın bir tuğan emas, bir ata birine otası. Bir ata birine bir tuğan ecesi. Bir ata birine de bir tuğan ecesi buna ki. Kança yaşta? 3 yaştan болғанда tağam 93'e kirse 96'ga çıkıp deyini. 96'ga çıkan mına enesi uşul ele Çoğatan'ın janında garajda yaşaydı. Buga çeyin uğup görüp gelçilem, biroq uyda olbay kalçilem, men hazır giripsem kakaraz oturgan eken. Enebizдің айтын бар ете koyun dedim. Enege biz kurbanlık çaldırdık şu loş yerine. Kuda kalasa свежий тамақ kılıp, dua kılıp koyuyorlar inşallah. Geliniz dua veriniz ene. Amin. Ömürlü olurlar. Xuday, Xudana, emdiği Xudana aytkıcatın çaman bulgular. Xudana aytdı dağı kelip durgular. Xudanın kurbanını ötközüp durgular. Жақсылық көргілі, жамандық көргілі, рахат менен, рахмат менен, әуеліңе рейіз болсын. Құда, рызқыңа сemiz болсын. Мақсатыңызға жетті. Allah. Rahmat ene. Sen solukta olunuz. Enege? 300'ünden toza şaşırsınlar, enengin keşke. Ben şaşılıp attım bu. Enengin yaşıga jetkide. Mınanın os deyine sabah olur. Ayttık sizge enege. Kulluğa. Enege sizge ayttıkça os dedim, os dedim. Os dedim. Ayttık bana bilmezsin bana. Namazın kılarsın. Söz. Rahmat. Rahmat et. Enege optur жақсы durunuz ha? Armanыңыздар деме кылбаңыздар. Энеге мени бир жерде дагы күтүп атышат, турбайсыздар. Баптыр. Рахмат, тынч болуңуз, а? Урматтуу апалар, урматтуу эжелер, баарыңыздардын бүгүнкү айтыңыздар марек болсун. Айт 2 күн мурун айт күн өтүп кеткен, бирок биз ушул бүгүнкү акыркы күн экен, жетишип калайлы деп, ош жерине курбандык чалып калайлы деп атайы сиздерди чогултуп калдык. Аздыр көптүр болсо дагы курбандык чалынган бодом малдын этин сиздерге таркатып берсек, иншалла бала чака менен жақсы тамақ қылып, дуа қылып қойсыздар иншалла. Азыр мен бірден бере берем, бұл жаққа өтө береміз, а? Біздің жамааттың атындағы да сізге чоң рахмат. Рахмат чоң. Шунчалық еске алып, бізде неме қылып,
Emge işiňe igillikli bolsun, densolukda bolgula. Rahmat çoğum. Bala çaka ýübileler men baktyly bolga, tapganlaryňa, toýlarga jakşylyklar bolsun. Netlik maksat. Tek maksatlarga, tek maksat. Rahmat çoğum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Allah diyorlar ki insan ilahını Allah dergahında kabul kılsın. Kıyamette başlarken sevabım olsun. Allah razı olsun. Ne niyet ile olsa Allah şunu versin. Hamamız dinç böyledik. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte Rabbena ve Teala'yte yazal celal ve ikram. Allahu Ekber. Ben hazır bu janımdagı bolgon tыйынымды улууларга берем, жаштар капатпайсыздар. Беринчи. Beyman. Ha? Бул жанымдагы болон. Беттен сырткары. Улууларга жаштар капа болбойт. Иншалла. Күйөөңүз алды бул. Болду. Болdu inşallah. Bir үйден iki tane bolmasın, birden alıp turup bir tarafa jılıp turasızlar ha. Bundan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah razı olsun. Hadi hadi saçmayın. Ana temiz kana. Al başka al. Sen birece göresen uğur büyüğüne yatar. Para verelim. Ben mahkemem bilmiyorum. Al bu. Ekro var. Basın götür bu. Lapam götür. Tutamızlar bir be. Çekil oturuz, oturuz. Ya otur. Biraz adaş kim zetele geldi? Jaş bala var dedi. Oldu alıp tuttunuzlar ha? Bir tarafını Toktaparka dedim belasına verdim. aldı mı? Ne oldu? Ne ola ki? Ne oldu? Şimdi konuşuyor. Gel al bak. Gel bedi. Al ben efendim. Aldı. Bir semiyeden aldı. Bir seneden aldı. Hem sizler Ne kadar ben ne kadar biz aslında pastır burada hoş grubu hoş sormayacağım onu. Yürünüzler emin. Hem ne kim kim ne? Baka karma. Yaxşı dualar veresin. Çavuş bakın. Bizike. O gelecek kurtulacak. Ne kadar? Şunu. Normal. Çavuşa kadar tutturasın. Kadir kendi. Bakın niyetinizlerdi, duanızlar berip koysanızlar жақсы болады эле да. Manasaka dua versin manasaka. Çavuşa Manasaka dua versin manasaka. O manasaka. Tağlam qoldop jölöp жүрсүн, кылган яксанын кабыл кылсын, көптүн көлдүн катарында дайым иш ийгиликтүү болсун. Аллах таалам қолдоп жөлөп сал биз бул бизди сыйлап келсе, медер таксырда Аллахым сыйласын, иштерине ийгиликтүү болсун, каалаган максатына жетсин, бир туугандары тынч болсун, дайым алдыга койгон максаттарын ар бир аткан таң дайым жакшылыктарды алып келсин, ар бир баткан күнөм түн ичинде тынчылыктарды алып келсин. Koşkon bala çakası menen koşo garıp, teң garıp, kaaлаган maksatına жетip, dayım Allah talam koldop jölöp жүрсүn, işleri ийгиликтүү болсун. Sizin bizin sый urmattın üstünde жүрүp, Allah talam dayım jolun açık kılıp, özün koldosun, işin oңдосун. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanata ve fil ahirati hasanata ve qina azabannar. Sallallahu taala hayra halqi Muhammadin ve alihi ve ashabika ecmaîn.
Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulihi Muhammedin ve alihi ve ashabike ecmain. Amin. Allahu ekber. Allah razı olsun. Saparınlar beykatar olsun. Ол эко сиз ошол бирөө сөзүңүзгө бирөө муктажга апарып бересиз кыскасы. Меңизби? Асылбек кары. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, мынакей азыр биз чыныгы муктаждарга таркатып алдык деп Кудай бурса ишенебиз. Асылбек тапсыр, азыр бул жерде Кудай кааласа 12 эме калды. 12 пакет калды. Ушунун 8-ин сизге берейин. 8-inin өзүңүзгө тиешелигиңизди алып калып, калганын муктаждарга өзүңүз дагы жакшы билесиз, муктаждардын кайерде бар экенин. Ошолорго мен сизге ишенип берсем, сиз аларга жеткирип бересиз иншалла. Белиңизби? Мен азыр 4-өөнү Русланга, вагондо жашаган энеге, дагы муктаж болгон бир туугандарга жеткирип берсем, калган 8-ин сизге тапшырам, иншалла. Анда эмесе келиңиз өзүңүз үйүңүзгө жеткирип берейин, Дуа бериңиз анда эмесе келиңиз. Ушул жерден дуа бериңиз. Rabbena atina, o Allah'ım, o Caratkan'ım, o meyrimimize doğrayımsan, o Caratkan'ım, o Kadırsan. Allah'ım sen barından umutsun, sen barından güçlüsün, sen barından verimlisin ya Allah. Biz de bu dünyada göz görüyorum, Caratsan, ahirette özün camalını gösterdi o Allah'ım. Şimdi ayay tokundandım deyip, muhtaçlarga şu deyit alır. Bizim ayıp kendimizge ökündürüyor. Her pendiler arkalı rızkımızın var eken ne suçak razı olup kettim de. Bir insan çıkartken, o insan bardak adam bugün götürmeye sebep olurken de. Kızlar işte patriot çiftler olurken ben öte razıyım. Şimdi en bayağı kuşuma en bu kaç yenki köp meselelerim çekildi ister kılıyor. Al dili al nersesi bir bu şu razısılama al nersesi sebep demeye ben teşhis çok da. Ben çında bunda Kırgızga büyüğün patriot çiftlerinize çında burası oldum taksir. Allah'ım kalgısın kurbanlığınızdı. Caratkanım inşallah ömrümüzün aklına çeyin şu kurbanlıklarda kılıp Allah'ın razılığını tavuşlardan kılsın. Bizden kaçmasa Kuday'dan kaçsın. İki dünya baktılı olun. Bizge de Allah'ta beyişte karmasın, kolu karmasın, Allah'ın cemalını görüşün nasip kılsın. İçindağında bu dünya görüyor yaşar, şunday muhtaçlıklarda, şunday belekte dalışıp kıyın, negizinde or. Bizi bıraktığı çarşılar var, biz de oşlar bersek bolu ötüle, bir takdir bir önü alıcı, bir önü beri çıkıp jaratırken de. Şimdi biz alıcılardan bolup kaldık, bu da Allah'ın kalıyoruz ki. Rahmat şu kurbanlığınızın akırkı saatlerinden, akırkı emelerine cesip kalınızga rahmat taksir. Allah'ım kalgısın inşallah. İsmail Aleyhisselam'ın kurbanlığında kalgısın kurbanlığınızda. Başka soğuk jetpey atkan bolsam, şu soğuk men Allah'tan siz bir işe gelmişsin inşallah. Kuday taam Peygamber sallallahu koşun etmesin. Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar. Allah razı olsun. Rahmat taksir, Allah razı olsun. İnşallah tapaklar. Durus taksiri barınдар, жалпы жамаат Allah razı olsun. Rahmat, kelген кадамыңыздарга разы болуңуздар. Чоң рахмат айтам. Allah razı olsun.